na mga lepatikian niya ibaga sa tikyon so nari nung radiham perlubas ama ina sok-sokalin na ko sa pulong lalong dito katukan ganito kami mangilukon siyang salhut na pagbugas mungkin anong naluri kurang pagkritan namin doon ni Prilon namin ipangalaho alay posrohan namin mamerek kami salhut na bona-bona sumut utong mahina masyadun yang kana humurang asakit kang sonik tua asa balitak pagabe timudalon seteluan aritak tong gabe molotok-tok kita mas poluluan alay molotai do di perdalan di pulau di bagasan tikyon basado Tuhan hidup na tua sila guru kila sila toma dan akan tok na mau na marumutung na magbuwa pe subido ko beri kami marnas ni roha marhita ima mardalan pulau ni ibaga sa kami na siya Tuhan pa iba sa di Tuhan te walang ido nabuhi karapasan kami Tuhan mo walang tukso libre nabuhi pagkubasan kami ras marohamu manjalosa so lima siya kami perhubas mardoha maulate ido diri hamuna perhubas namin maulate matotok pasatami Tuhan mo sudi ama derio tung deben kamudo siyan na sa pamena roha no gugu taruni do sudi katamutta sondo konne na tutuay na kanin nangadok kuberi kami na marugutubut akatobdong ta sa dari Allah roha maulate mari Tuhan atok tuarin na mangyur na batama di kita gugu asamar gugu kita mangulaw-ulaw dito katungan ni Kordata Kordes Yutiyo at amalateo somoni masyak kami alani at dorak soroha men nomma mana binabiha mo perjolo mo pasantami jol tapar pirpir akan amangat berdugul-dugul mulai agar marepas kita amang permusik terbaik manakola dan jak terturanion arang-arang derion asamagori nacik nebat nai
gudang dibaina mataraja hata pasu-pasu tuhamuna sayang giat matong mariteho di ari sadarion iat kana penasahan yang mataraja inata sori pada kapasu-pasu tuhamuna paran ni amang guru nami sayang giat matongi apu hamu martongani jabu asa dapat songani dok tua asa horbat di kota du matuk susabang nawalu perkutua mangalilit mayatong pramata mangalualu manggagat mayatong di balian di huta do anggo margalu hata pasu hata gabe na pinasahnya mataraja tuhan natakas takuhamu na mayatong martong alijan Ido apalay dok hula-hulata bulus matap sian nasa unduk doh seret rohanami kami sian boru sisada hati tete madok mauliade tutuhat tapandinggan basai siala holongna nama masuk-masuk ulau-ulau dinggam berdalan tiur ari gangadong nama rungutungun mauliade hu pasahatani tuhamusa luhut horong ni hula-hula nami tulang nami tuhuria tu parhubas dengan horjani na tuatuon naung manupahi di partikian gugu pikiran songoni nang si pasahatong muna nagabi silua terlebih matahe na di pasahat tamu tuhani tangiang pasu-pasu anggiat hami pinokparni na tuatuon di partinadingna anon gabi marludu mangulunami gabi tiar mangulunami gabi marparbenadingam mangulunami jala seboy hubay kami angur kuarni na tuatuhon tujuluanon ala lima manginang amang raja inang sori pada dohonon nami ma hata mauliate marulak-ulak tuhamu songon nidok ina tua-tua nau 10 pitu cuma di 10 walu hata nauli hata pasu na pinasa mula sa halutu tuhami wapuhami may martongan madudu songoni masa ni hata si pangabuon sian hami boru moliate dari itu dosramu langsung masuk dosram doa baku itu hata langsung dipungata terlalu di hamu sudah nama kolon kami katulang kami selalu nak ahli-ahli sebuah teruk kami di sana sudah nak dengan di bahasa muna akatangi yang pasu-pasu dan pasal muna marhite perpentingin datu tanaman isapok pang may boy may bulau kami di nyari langsung di memang ada polo-polo merukata jalo kami may do dengan masuk-masuk mertua dua ta putih mawalate nama sa hata pasu sa kamu mataraja inata soribara terlumoi masih kamu namu saya ulang memubah ulang mose nak 10 itu na suwani 10 hata pasu sa kamu na mataraja inata soribara terlumoi siya kamu namu huwag puhami may huwag magtuan niya wala naman bumata nadu hamu inang disok haduk tiang isok kamu dapat to naman ni primo sudah non holat di jolo sang kulo manok tertahut dah terus dia pengalaman itulah sobat tani bertangga jadi mau lihat emang di pungut acara dan persarbatuan ni natu tonani nasar matuan besok kami batak kokon si jagara tutongan di bagas gabi ama asa takok panggalian takok parorasal lumoy ma pasu-pasu ni amat taraja na tasori para di bawah bulan dia susah pertongan jauh baik namang entene terus lihat
Di bagasan hapur siyaw do tapay may Yesus Kristus tuhata. Pobon na do daging na leon. Gabedo su daging na nasangapi. Di bagasan pakirimonon tabo may inata. Damai buru sirikaron tu gereja. Di bagasan gereja ido ibadah diain gabe anak do buru ni huria. Matite par video ni. Dalam dari parpuri di dongat tahun. Laos tapapur may mana siap bagas sorian non lao bongot tu bagas pas satu kinani ima huta Jerusalem na naipal atong tabo ma inat tahun tu bagas zoron itu ani marung-marung mo. Iya, pinasama tu ibeka. Yang ketutup dulu. Iya. Gereja buka deh. Lumobi makiluarga ni tinata nausau matuon. Sumata buat bukan zaman itu hani. Lopat duon. Naros ni debatan apa yang nak tahu. Di bagasan kerja di mana tirain kami anak ni debatan. Mahiti pada dia. Zara dia pakudi di dongat tahun. Tapapok hama ibadah anom tu ingana. Ima huta Jerusalem na ma. Damang daina hang pinai. Ditagan ko ni inak ko. Batapan si magdusa. Awana inak ko. Zol manatigas. Zol sirit bubu suara.
maka akan nanti posisi alai kita akasoma nama jana malo udang salah Alha ada tutup di padusam di perkataan ni nata ditagan moruna masa persak tidak kepentingan data ini tabu menitanya yang sesani dosa di tidak pohon di tanah. Ale Tuhan yang seluruh lau paman pusri zaman atas sosok bagi. Ale Tuhan masih roham di harami. Ale Tuhan masih roham di harami. Ale Kristus nolong menjawab keperdosa. Ale Kristus masih roham di harami. Para siroha situtuloh ali amang nabasa dihami akka perdosa jalan amalehum hatwa tua kasalu nabadia tata maina namio nong jinong sian hasia nong gimana nami dame urus veda pado may bala siya nasa yung dosa Dalazak ko may ibadah di hari-hari yung nasok kami. Prapo halap na pinilikmu. Mati Yesus Kristus Tuhan namin. Amen. Kami kima bacaan. Jadi padirion ni jauh wajibut ma di saluut bangso sada haruan di doloko. Haruan na kamis, haruan siang turok anggun na olele, siang si panganun na hojal, siang aga anggun Dalia Davita. Dungi pasision nama di dolokon kire-kire na hinukukon tu salukun aga bangso doho pakutuki na hinukukon tu salukun aga pagiri. Bondukon nama amatea saleleng-lelengna jala akusan Tuhan Jehovah ma ilu siana sabori jala padaorona maha murawan di bangsona jadi doho menghalap madia di masa sadai tidak mau ondo debataka na kita aposi na mangrupi kita bisondo jauh na kita aposi malol kita jalan malas niro kami dapat tuang lain ay maradian di dolokon matangan di Jehovah alai anggo muak di kedirionna matutu tutoru ni patna songon durame nani takku patangkala jadi pakai bangun nama tanganna tutonga-tonga sida songon pangerbang ni tangan ni parlange lau marlange alai anggo ibana pajit putona maha ginjongonna sida di si pauto-auto akan nabinage ni tanganna panene pun nama partano batuanmu doho kata parik nanggoti paje pelon nama donasida mengajaron tutano
Jala galuk na mangulu, jala na kusea diaw, na sotu
pamate ibana salileng. Bunyi hidup matu ibana, Odo Tuhan, na Hosea 2, Odo Kristus, anak ni debata, nanay roh ko iyo. Sumunima, barita na ulibita sa dalil. Wikipedia mali ko kali Kristus. Pinoparni Reina Obu Prince Burung Siregaron mulai menuju Reina Mon Nunga Gudang di Jalgamu Akhata Soso Mahite hatani Tuhani alamuha Mahite hajor maut mulu masira kita sia dongata sia napa holongi akadagi sia napa pasti adung do lumun di rohat mungkin ada untuk mau pacar sama tiano maka ada maaf sosok kita gan jalan di bagasan permulota si Ganupari marhite mulu pada dimonong natai hahi pada undang ima hasanako Agabio Amra on usaha tabain asa boy capai soni. Jadi kemungkinan keluarga di hari sariba tercapai sariba naik kamu tercapai. Mulu di mulu partodi pengharapan ima hanguan sisa liling liling. Artikan hanguan sisa liling naon ima dung saya muluta siap portigo. Disipe asa dapat hanguan sisa liling liling. Hasil ratu sih ima permulaan parangi pakatayo nasuman natung dihalon Tuhan debata ditiki parmulaan nyata mengajar nota dari keluarga dokter dong ale-ale dari Ali debata alam nama ngurus alilimi delena tata aruman nami di madamen urus dekan nomor timur usul pemulu ibadah di Asia Kano gawe anakmu beribadah di bagasan hapus dia campur ibadah sonari di jauh angkat mamul ibadah di Solo rapor di halam nabadia matangi yang mahita mapamati marham ni dari mana nomor uno mazuzu akadusana lo hasalana ala pahebe ibana Tuhan muluan nama Allah matangi yang mahita wali debata para siroman abas apun mawan sisoko torto dot maleali ni dongan nami apu sima Indonesia si maroloni nasiya zara pada orang sa asap piroha sian nasiya matangi yang mahita
Sonar tapapor malugaton tuinganan na papudi martawatan tania papohaton tama ibana asa maradiat hamuluan na manottomi porseado ita di Kristus na mate kumopita zalanau he lahu saat to hamuluan na ibar to akana porsea asa tamada na pudin ibana bongon tu hamuluan na manotto atong papipis may ibana marhite ay na baniao Roma sonare ham sulusuruan Roma ham kenapa dia tong jaludu maruan nami dame urus siregaron tuzolo ni Kristus saya disakut Kristus maho aiban ada nama zuho asanggiat ma akasur suruan maupun jala mengiring ko saat puan ni siapa ham oleh Tuhan liam paradian nama notong jala sayang giat ma hati romo madungani ina nami on ima dameria dame borusia siregaro dihamuna anak do paromai do ela Dibaga sa tikyon gusto maham at apasrangan ng mga yan bunga Kunael. Sardo. 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 Jalan punya mu.
kami akan pemerintah dia naikon mengulahon permohonan nani nyapion ni Tuhani jadi ikon terakhir pe ide nani di juni naburu dainang naburju songon pengamami selamat jalan menuju rumah Bapa di surga. Anggit mahami sudi akan mengamun penguruan dia nagung dekat di situ timon di parbubai Tuhan mengulah onadinggan songon nami yang memohon Tuhan Yesus Kristus jalan bunga di batu bongko di mulu anggit maho kabetela dan dihami alam ini didikion songon lagu dapat di video kami mah Tunggu si tutu ya Tunggu si tutu uraon mutoto di pasar Tuhan Ale dame guru sirega siram mahalisian ho bohat ma bosia dutam jala bo mau tuta na bali iba mo tadi sana tinggal baru rapat kami sana jadi anak somba anak nabi dan baga bali satu sana di dalam berita pas ditutup pas Lionel yang pandai.
dan hamuna. Tunggu. Oke. Di dokter atas Yesus dok. Situ tudo na hurokot tuhamu. Dang nagad day may. Molo sumadab tu tano jala mate. Dupe mate asa gura parbuena. Saunare naik tapasa madong atau tinganan nong radi di son. Songon Kristus tua matean. Dungi hei bana di bagasan hamulion. Songon nang dongan na dongat taon. Paheon na tuhanguluan na manotong. Ali Jesus Kristus so sadiri nunga bongot tu bagasan haholoman niya hamatean. Di bagasa tikyon. Tinapor ni nanay pekono nami ina nami on. Imadame boru siregar. Pasu-pasu ma hinaporon. Pulang aku masuk Bang. Enak. Rodi sa leleng ni leleng na. Barit dehita los ketapam. Itu tali. Puro mama buat. Masuk sini dong, sana itu. Jangan lupa tali. Masuk ke sana anakku. Pakai tali mata mati soba. Sopit itu sopit. Pakai tali mata tali. Masuk po. Jangan tali. Oke, coba mana itu harus oh, matu sana, masuk tali. Baju tali, batal. Kalau tali. Kalau tali. Tahan. Suara kicam. Tatani kicam. Tatani sini. Tatani sini. Awas. Tahan. Lagi kicam. Awas. Indonesia. Jangan lagi pijak di situ nanti. Jambang lagi itu. Lepas paluamu nih saat ini. Iya. Bahan. Rokoknya yang jati lurus. Biar Mama itu harus sigaret itu harus. Biar kena aja rokok di situ. Uang itu dia, kamu cok. Bos yang naik dasar tadi Purbadia. Halas sama pas kali tuan di saleleng nih leleng na. Sayang gak mak hinadenggan nak suas salering di ngolum di tanah on. Mar bunga ramai soon khusus ni bunga on. Ale dame boru seregar. Bunga ditinggal ko tanah on. Lunga ditinggal ko jabu ni na taras mangolu mahola niyon. Di jabu ni siab, di jabu ni mata di bata. Ale dame boru siregar. Nani haolongan di bagasan ko ni Tuhan Yesus Kristus. Marhita na mabuat tada hamonangan ni Kristus okko. Saya bawa mau tuang uluan nama notong. Tua.
marhita na mabuali limpas kau ko. Saya marpungaran masalu na po paramu. Saya rela mangulahon akan nauli na denggan. Desalu portibion Marte Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Amuela kadongan na hinawalongan. Saunari nung katartanom di son imadong atta opu dame boru siregaron. Tatanya ko maibana. Ale Yesus Kristus nung adidoko audohay heodot hangoluan na mangol huporse diaw na sutu pamati ibana sa liling nileleng na hupang idohami tuho pahe marungan namyon zala pa umaba daging na nalaon gabedo sa daging mo na sangapi martangi ang mahita Ale Yesus Kristus ditiking ulum di tanoon. Olo doho paheyon na mate. Atong sa marlomani roha maho mga tulungan namin. Kaluon naman otongi. Martangi ang mahita. Ale Yesus Kristus. Dungate sila sarus di tangay si Hodo Ibana. Sa marlomor roha maho mga pusi, nasa ilu-ilu siya si malolong namin. Martangi ang mahita. Ale Jesus Kristus nyozar niya siniroham. Saya dia puli Hodo akan namarsak roha. Upang irohami tuho. Tabay mahaporseon nami. Doho pakrimon nami di holong ni roham. Anggiat tarapul roha nami. Martangi ang mahita. Omale to tanga pangiron nami di bagasat tikono pasatami tuho zalo mahami. Zalo maina namion martanam Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Pinasahat matu hasuton manaburot tano nang manaburot ngabe. Marsada-sada mameres di pas. Molo hulinti sude lo jadi dai nangi marmudu wau syanga met tunabaga yo pa dia bingal asa sonang modoma dideng didok luau dahasia molo ingoti sude lo jadi dai nangi marmudu wau syana met tunabaga dio pahau dia bingau asa sonang modoma dideng didok tuau dahasia molo huwi sude lo jadi dai nangi marmudu wau syana met tunabaga dio pau dia bingau asa sonang modoma dideng didok tuau dahasia dideng didok tuau Tapasada matanyang tayo matanyang nanyazaron ito atas Yesus Kristus ramadok maita. Ama namin na libano jijang sa pinurubad yung makwarmo. Isara na sa parsala ko kami. Yung akan tulit panasunan, alam pagkamahan sa alire batana subasa pasingok maturuan nami hola satu kesat bingo ngolu nami di tanaon jalan so toturo tikini hama mate nami upangiro hami tuho
Sai di dongan itu di Porbadia ma kami saruna lumobi inanami naung hupe ko kami di bagasan tikyon marhita porseon na mangolo nuaing sat rodi sa leleng ni leleng. Marhitesan asi ni rohani di bata sai maradiam ma dame burung siregaron dosudi akadongan naung modingi di bagasat dame ni Tuhani tikyon sat rodi sa leleng ni leleng na di bagasan kornyama dot anak dot di Porbadia. Amen. Mari desa nomor 704. Sonangau.